Bismillahirrahmanirrahim. Sura Nasr. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilen başlayman. İza jaa nasrullahi vel feth. Allah'ның yardımı ve galbisi kelgen. Ve ra'aytan nas yedhulun fi dinillahi afwaja. Ve Allah'ның diniga kişilerning top bulup kirgenligini körginingde Fesabbih bihamdi rabbika vestagfirhu innehu kana tawwaba. Rabbinge tasbih eytqin, hamdi eytqin ve onundan mağfiret tiligin. Allah hakikaten tavbini bek qabul qilguchidir.